Ćao svima. Sada ćemo da pokažemo kako radimo booking, odnosno kako držimo sobu kada nemamo uplata, ali putnik bio je preko nama nekoliko puta i želimo da radimo uslugu. Znači, proces je isti kako da rezervišemo, samo biramo konfiguracija, aranžman, moramo da uradimo plaćanje od 1 denar kako bi sistem nam daje da idemo dalje. I na sljedeći korak biramo, kažemo da je to Miloš i da sam njegu ide isto Adriana, da oni krenu na odmor na 1. avgust, no soba čuvamo, a platit će nam malo kasnije, odnosno pre da krene. Šta radimo je, mora da imamo zabeleška za putnik, da Miloš će plati do 10. juli i nakon toga krenemo dalje na zadrži sobu. Sistem nama daje opcija do kada da držimo sobu, znači biramo ovo 26. godina, juli 10. do 12 do 15 časova kako bi provjerili da li imamo uplata na banci. Kada kliknemo sačuvaj, sistem automatski soba oboji crvena, kako bi znali da imamo neki rizik da ne uzmemo tu uplatu. Ne generiše nikakav dokument, samo zadržan. Vidimo koji to drži i možemo da imamo pregled na ovo na home screen. Ukoliko biste imali više zadržana soba, kako bi znali u koji rizik ulazite, imamo zadržane rezervacije, ukupan pregled gdje bi moželi da vidite sve rezervacije, odnosno sve sobe koje vi čuvate, no niste uzeli. Tu možete samo da promenite datum na drženje, da oslobodite sobu ili da vidite belešku za sama rezervacija. To je to ukratko za kada držimo sobu. Hvala vam puno.